Abarokore ba Apostle Abel Katambara aba Kiswahili Full Gospel Church aho muri Rwambarara okwakira umwaka 2026 bagwakize fireworks. Shamukaga ni dakika 5 Apostle Abel Katambara atanje kurangira okumurwa. Apostle Abel Katambara umwanyugu abe nahuroho abandi barisa. Ishike kigambo cyawe ikimuri Yakobo 25 ongera 15 kigambo cyawe kitamisa no kisaba Ahiturgira umwanyugu abantu abarengere ombibire nibo bashazirimo okujunwa ubakwatora. Akashashikera izoba akashoze ruharo ekitebe kikuru cy'obulebuzi bwa Nkole Diocese obwebembirwemo Associate Professor Frederick Rumasegwa nawe waje guza ekiro cyo kwakira umwaka omureberezi nko wayegisa yatanika rukusha abanya-Uganda okwatanisa okora oburagwa umwaka 2026 ni kikuru abashija abatari kufama kagabo yagira ngo nubwire kwetera mu kifuba banyuma Makerere University okuchondoza bakashanga ngo abashija banagirire munonga amakagabo cweka bitano arigana byabashija nubo bakufayo bakareberera amakagabo bakagahe sente kandi nabo okashanga baruho umukomu bariyo nibareberera honke bicweke bikuchiro buhango nka 10 arigana anana ari 5 arigana ebyabashija abo nibagera ngo babasa kuba nibareberera maka honka tibaru esente nibasukwa honka taru omwana atakumanya yabyamata yashashata nashoma to mukibina tuyonterera obururu omurebezi nasha abanya-Uganda okwe hari ubururu bwa sente leo yakwanza shira mukago gwe 10 okukunde empia nigwo muzi gwe bibyona tuchendezo kunde empia no mwiyanga abantu bakunde empia no reba no mbururo buturumu abantu nibabahe sente nyingi nabwe nkinira ku sente nyingi abo kuba namanya nkuri yahari sente nyingi. Omburisa wa Nyamityobora Reverend Leo Byatwena we yasha abanya-Uganda okwehara ekibi kandi ebyahingwire abo mwaka 2025 babyebwe kandi nyenye mu kugeuka kuda unojaka nobyijuka honga tushime kubita umutuma tukabandi byategeka magana gaho omwaka gw'2026 nagira ngo gubabere ogwamatsiko omwaka nko gwahinduka n'abakristayo henja kubahiga okuhinduka kandi omburungi aba TV West ndi Senyomo Gideon.